Pa na stanje koje sam zatekao i na stanje u kojem smo bili, dosta smo kvalitetno ušli ta prva 3 kola, s tim da stvarno prvo kolo smo isto što se tiče igre nismo mi to loše odradili, ali je protivnik kaznio sve te greške što su se desile, baš svaku grešku da se kazni, tako da je rezultat veliki, ali što se tiče posjeda lopte, što se tiče dinamike, što se tiče naše igre, nije bilo to loše. Znači, iz tjedna u tjedan se dižemo, što sam najavio, tako da smo već sljedeće kolo kući, nismo bili toliko dominantni, ali smo pobjedili. I na toj utakmici su momci pokazali jedan karakter, znači na nedostatak koncentracije, snage i tako dalje, i tako dalje. Uzeli smo 3 boda i sad to treće kolo u Kranjčeviću je još bilo kvalitetnije, odrađeno što se tiče trke, što se tiče igre, kvalitete. Znači tu smo poboljšali malo igru i to se odrazilo da smo uzeli 3 boda u Kranjčevićevoj. I sad očekujem 4. kolo da nastavimo jedan takav niz, da napravimo jedan ritual na domaćem terenu da osvajamo bodove i nadam se da će to momci sutra i pokazati. Stanje u ekipi je tako da imamo nešto povrijeđenih igrača. Čuljak se povrijedio u Kranjčeviću protiv Zagreba, Milardović malo, Milardović je ušao u program nakon 2 dana, s tim da Čuljak je imao povredu aduktora, znači njemu treba 1, 2 do 3 tjedna. Taj oporavak ide dosta brzo, tako da ja mislim da bi Čuljak možda mogao i za sijestu biti u pogonu. Što se tiče odlazaka, malo nas je iznenadilo to jer se desio taj transfer zadnji dan. Jedna stvar, druga stvar, desio se da 3 dana prije prvenstvene utakmice smo izgubili standardnog igrača prve ekipe, tako da smo morali napraviti neke pretumbacije što se tiče ekipe. To smo i probali nakon odlaska Mitrovića. Djelovalo je dobro, kvalitetno, znači spremni smo, nabrijani, malo je problem i taj lijevi bok. Ja? I to ćemo pokrpati i nadam se da će ti momci koji će to pokrpati dati maksimum i da će pokušati odraditi tu utakmicu na tom mjestu najkvalitetnije što mogu. I nadam se da ćemo uknjižiti nova 3 boda. Poruka navijačima je ova 3 kola, ja sam tu kratko 3 tjedna, znači evo mi je 4. tjedan. Poruka im je da i dalje nastave rad da nas prate, jer ih je bilo jako dosta u Kranjčevićevoj. Protiv Lučkog su nas kvalitetno bodrili, tako da čak su i dugo bili. To je stvarno jedna lijepa gesta. I pozivam ih sutra na, hajmo reći, derbi, jer kad smo igrali u Kranjčeviću Zagreb bio prvi. Znači opet igramo sutra protiv lidera, Inter je danas prvi na tabeli, tako da će biti jedna kvalitetna utakmica. Znači 2 bivša prvoligaša, 2 kluba koja će se boriti za vrh, za povratak u prvu hrvatsku nogometnu ligu, tako da motivacija neće biti potrebno dizat, motivacija je sama utakmica i pozivam naše navijače da budu 13. igrač na tribini, to je da nam pomognu, da nas bodre i da mi ćemo im vratiti sa borbenošću, sa jednim htjenjem, željom, voljom, nadam se jednom kvalitetnom igrom i na posljedku
3 godine.